Ibe tingchua ilungta pen mene na mai chitkeu zikrus ro rimai gumara sam news kede reinsa zeme kone salyagara dele global naga forum ne manipur ukrul district ke naga makulos kui indian sokri gu spy bong ne chi chine lungut peze pathomak lei zai kui lei je sale global naga forum ne sa je dana chitkeu zikru me dai sumai ge indian sokri gu spy bo assam rifle ne ukrul district manipur ge anui naga makulos kuige loket government chi na gutje bam phuibeze anui naga makulugu authorities rezite me bogu rezip hugai be gaze lungut leize sale ipo zegane government of india indian sokri ne lunga gate naize lungzebambe naga makulora medu spy bona loket government chi na gutje bam phuiga be de palam palana anui naga zet me kulona india dei te menata ge rangjin zarang mi ga ranang leize global naga forum ne sale plam ane india ka deize hai suigene ka deite benai hagwang dege telung ra hindi teluga bului zet kebe ka dei constitutional democracy leizai military dictatorship magleize sale global naga forum ne rangai je chuna ukrul district manipur ge indian sokri gu spy po assam rifle ne chi ne naga me close kuige te ko bogit bedeuge prime minister narendra modi nai union home minister amit sat ne pakake te ko bongkitse ten sogara kem gaidele zinai chitkeu ze kremingeu ba mai ge sokri du kangize kumtora kadalu me kyang nagane mina hangkro ze kchum manipur chief minister n biren singh sogane pnugu rem romi songa ze pegut kai ze surrender te gaidele sokri du kangize kumtora kadalu me kyang na manipur sokri daga pegut kame boze kanglei pak communist party people war group kcp pwz ke bo gene mina hangkro ze kana zai kanglei yellow khangba lup kene mina hangket leize sale manipur chief minister n biren singh ne saje aime nam bai kya sokri daga pegut kabe tarem homecoming ceremony first manipur rifle complex ke tetke bege saje sokri du kangize kumte rakdalu me kyang narame sokri na desi idai ranai lunga gate nai za lungbam rakampura wanglo zarangai dele manipur chief minister n biren singh ne saje manipur kadege desi ibenai lunga gate nai be tingnai mi puin sang nen tu chu zebambe india de gu body pay prime minister narendra modi ne katelia ga is zugai ba kangne manipur ramgadu hanam bai kya sokri du kating kang zabam barame puni kilung me wong rai khamdele is sale en biren singh ne saje hanam bai kya bo sokri du kangize kumtora kadalu me kya bo rame desi daira teuze kampo bahange wong rai rangai dele palam ane union home minister amit sat ne saje chogu membai ke bo sokri ta ge pigur kame bo du gimi chi ke to kapkai makje fir amedu kaga makuleize sabalui gumze hedodam rai rahange wanglo ze kem gaidele india de gu body pain I pursuit to me union cabinet ne federation international day football association fifa under 17 women's world cup 2022 india ganen thara daudele is samria gabe signing of guarantee priya de gabe na phoga beta te gaidele is sale federation international day football association fifa kdere de di gang git point habdeuge pepe te user rezete me duine na kum ting kum chang na jang ka na kum fifa under 17 women's world cup se india de gene wang rabe bai ke je cricket kene bai ke je bru ka chang kdere de di mi pui mi ting kum cruises na ka nga ba mleine ne puni kde gu team te je fifa under 17 women's world cup Bhubaneswar Odisha Margo Goa Navi Mumbai Maharashtra ame bam ko chumge thab bangu dele india de gene fifa under 17 women's world cup 2022 india gane thoraba hang jegene financial ogli kacharang kang terabe wang rabe pelia gabe deuke kacharang kang krokre ngoga be teuze all india football federation india de ge ngit point thab deuge tim chakche rejete mo hange pegai dele sa ingit poi kan thab phung katlebe nai tai ta tebe field of play maintenance stadium power energy and cabling stadia and training site branding etc amera mahange scheme of assistant to national sport federation kangene telung rale je sale Tibetan spiritual leaders Tibetan gade go ruilam na ruisige ngogai pe Dalai Lama na Sikkim haram bai kyo gen kyate rapeting bihi tim zakai zela leize sale marasam pogamene saze Dalai Lama te Tibetan kum changna je kroi kumge
Sikkim haram te bei te wangai de lei zai tingkum kru ka no si chang ne Sikkim haram te bai kyu ke kya wang rai gu de lei je sale ecclesiastical minister Sonam Lama ne Tibetan spiritual leaders Dalai Lama du nai kuma bai kyu ke Sikkim kya wang ra hange kugai ra ka de men ding te che Sikkim ge na Dharamsala Himachal Pradesh sang be te che kugai be lisi pak poine pe kai de lei chige Tibetan gu spiritual leaders Dalai Lama ne Sikkim haram kya te ne basam rangai je Sikkim haram je pahange te je pungna ket gum je bam haram lei je cha je kugai be lisi lugai de lei zai haruilam nai harui sige ngogai be pe Dalai Lama ne Sikkim haram gu param pezet me tagum je lung jebam lo je kemet kai de lei je minister Sonam Lama ne media ta ge ranglia gai de lei Mizoram Chief Minister Zoramthanga ne Prime Minister Narendra Modi ta ge rangai je India ne Myanmar ke dege te si even ai lung ge nai be te wangrai rahange pathau di betar me te ra kanang lei je rangai de lei je kosarit ki gure je te me dui official ne zinai chitke je kriming e ba ma ge sale ai je Mizoram gu Chief Minister Zoramthanga ne danai chitke je krim dai sumai ge India ke de gu body pay Prime Minister Narendra Modi du New Delhi ge dolgai je pede di be pechui misonga je de dam sam gai je mar ke de ge political crisis pe de ge du sam habin sam gai de lei Prime Minister Narendra Modi na ke chengo zam pokan sam be hi ge Zoramthanga ne Prime Minister Narendra Modi du rangai je India ne mar ke de ge de si be nai lung ge ta nai be lutet ti be pungwang ga daira te re chi ga ra hange pathau di be ta te ra kanang nei je rangai de lei chi ge Prime Minister Modi ne rangai je center government biagne anui kire ki kang de mar ke de si is lung gate nai be tungo ni be tuing diu gai be nai tui figa ka dai rahange leu gai gu lei je sale Mizoram Chief Minister Zoramthanga ne Prime Minister Narendra Modi du kem gai je Assam Rifle go zaipung aizol nam di ge bam be ne punui hang pului pulung hange zaipung pe be zowaksa aizol nam di ge ne kilometers kroiming area ge pe be bam ge tembia ga rangai de lei zai Mizogu IAS official du State Chief Secretary hange kalanga ra kem gai zai krabiting ge sokri du kang gi je mamba kyang na Mizo National Front hange punui ki to ra ka charang kang ngogai ra zai ne Housing and Urban Development Corporation gu ka charang kang kro krite set loan lu be perui ga ra kem gai de lei anui hai mena ne chigai ra ilei zikum tingkum chang na jang ka ket kum kana ke Myanmar army ne ongsang suki gu government hai su ge ne ka deite be sokri chi chi ne lu to gai je sugu lu bachang ge Myanmar risrame mina changim roriam Mizoram haram ge kan se bam nai bai bam te gai de lei ai ge ne na mai gu mara sam news ka loi ga de lei pi guys ang kinga ni malai ndu to de lei